دم باش خواندەکارên هێژا و دەلال ez bi hêvî me ku hûn tev de baş bin ji xwe îro waneya me ya refa heştayê xwendekar hêja ez bi hêvî dikim û jî rûpela xwe pirtûka xwe ser rûpela 116 vekin waneya me ser giringiya xwendinê yê gelo çima ew qasî xwendin girîng tê dîtin ji ber ku mirov diriya xwendinê re fêrî gelek tiştan di jiyana xwe de dibe mirov fêrî zanistê fêrî dîrokê fêrî çanda xwe dibe ji ber vêna jî kesên xwendevan di hundirê civaka xwe de xwedî kesayetên tên pejirandin û civaka xwe jî bi xwe re pêş dixin wek ku gelek ziman gelek zanyar yan jî kesên zana gotinê zarok ji civakbûn yan jî perwerdekirina zarokan û çalakiyan wan çalakiya wa di perwerdeyê de bingehê ji civakê re ji ber ku zarok di bingeha yanî zarok bi xwe bingeha civaka xwe ne ji ber vêna jî perwerdekirina rast ji zaroka re ku wana fêrî xwendinê bike fêrî û perwerdeyekê rast bike wê bi bingehê xurt ji wê civaka hanê bixwere ji ber vêna jî xwendin gelekî tiştan hêsan dike ji mirov re yanî tecrübeyê ku bi gelek mirovan re derbas bûne ku bi sedê salan derbas bûne ew tecaribê ku war çêbûne ew tecrübe giştkirin bi awayekî nivîskî û radestî mekirine yanî pêwîst nake ku cardî em ji duwaqa tecrübeya re derbas bibin diriya xwendinê re ew qa tecrübe radestî mekirine dikirine bi awayekî nivîskî ku em karibin wan tecrübeyan bixwînin û bi hêsanî em jiyana xwe bikin ji ber vêna jî yanî aneka em bêjin dîroka bi mirovan ku beriya 5000 sal çawa jiyan dikirin em nizanîbûn çima ji ber ku nehatin bi awayê nivîskî û nedihat xwendin ku em zanibin jiyana wan çawa bû ji ber vêna jî mirov diriya dîroka xwe re zimanê xwe çanda xwe her tiştê xwe nas dike ji ber vê xwendekan û aneka em dema ku em fêrî zimanê kurdî bûn û fêrî xwendina kurdî yan jî dibistanê me yî kurdî vebûn diriya van dibistana de diriya xwendinê re me çanda xwe baş nas kir me dîroka xwe baş nas kir dîroka me çawa bû heta nîngariya Kurdistanê yan jî erdîgariya xaka me bi çi awayê diriya xwendina xwe re me nas kir çanda xwe zimanê xwe rê zimanê ku zimanê me dewlemend dike ev qa tişt û gotinên me pêşiya gelek tişt hene di hundirê çanda me de di hundirê dîrok û erdîgariya me de hene diriya xwendinê de em nas dikin ji ber vêna jî ji bo ku karibe civak xwelpêş bixe û xwe tune neke pêwîstiya wê bi xwendinê heye yanî însanê ku yan jî mirovê ku nexwîne bi roj wê tune bibe wê bibe bêhilandin perwerdekirin ji destpêka ku mirov ji dayîk dibe yanî destpêkê gava ku zarok neh çê dibin çavê xwe çawa li tişta digerîne dixwaze her tiştî nas bike li devê dayîka xwe dimêzîne dixwaze dayîka wî na çi gotinê dibêje dibîne dû de dubare dike ev tê wateya ku ji bingeha ku mirov ji dayîk dibe mirov pêwîstiya mirov bi perwerdeyê heye pêwîstiya mirov bi perwerdeyê heye û ta ku mirov biçe ser dilovaniya yezdan jî yan jî ser dilovaniya xwe mirov pêwîstiya mirov bi xwendin û perwerdeyê heye temam perwerde heye awayekî jiyanî yanî awayekî xwezayî mirov jiyana xwe de perwerde dibe lê hema wek aneka me anî ziman diriya xwendinê de tecrübeyên ku bi serê mirovan de hatine bi hezarê sala ku em karin wan tecrübeyan jî sûd bigirin û jiyana xwe pê hêsan bikin ji xwe wekî got Hezretî Mihemed gotî jî xwendinê bixwaze ji landikê ta gorê wek aneka jî me got xwendin pêwîstiya mirovan teva bi xwendinê heye ji destpêka ku ji dayîk dibe ta ku dire ser dilovaniya yezdan ev ta wêna jî pêwîstiya wê bi xwendinê heye
او فرمانا یکمین گوت قرآن پیروز ده هاتیه بکار آنین گوتیه بخوینه. افتی واتیا چه کو خوندن گرینگیا وی پر هیه ده آوا کرنا کسایتا مروان ده آوا کرنا جواکی ده. جبر ویناجی جواکا کو پیش دکه و افتی واتیا کسین دوی جواکی ده آجی مروین دوی جواکی ده مروین خواندانه باش نرینی نوافرهن. نه خودی کسایت مروون بهتر که گاوا گویی که خواندوان به اصلا خواندن تباش به شوی خواندکارنو خواندن نایوی واتاگو هما بس براشی منی ای زمان یعنی براشی خوی ای دبستانی تنی از بخوینم شخور بکن وقت بعد يعني بلغ أزرازي مشهورة رومانة كيبة أفسانة كيبة تشيروكة كيبة هما أزبيني في ساعات أزيش خوا بخوينم باور بكن خواندكاري نهيجا وني باسو دي جي بكرن سبقاوا قوهون دي جفاتا كي درونين ود أخافتني ود خيابة بيود چقا سود جوي خواندني قرتيه چه پرتوكا قوتا خوان چرو پلا قوتا خوان هلبت ويسودين تا جوي خواندني هذا هيفيا مشوا أوي قوهون جي خواندني شخور بكن كار وبخوينن أنا خواندكاري مهيجا أزواني بخوينم جي قوتشتك مناني بسر زمان أم كاري بين سر زمان گرینگیا خواندنی هر مروی کو بخوازه همو ارکن مروواهی پیک بینه زانا ببر و متی بدست بخه وکی مرووکی هیجا دناوا جواکی ده بدیتن و ببه خودی زمانکی ویجهی پیویسته بخوینه حالا خواب دینی ببکو مرو بخوینه جبر انسانی یعنی مروی خواندوان گوتنین وی خوشن گوتنین وی بریک و پیک نه همه چه گوتنی بید بیجه نه گوتنین وی نه نقاندینه گوتنین بخملن خوشن هکا مروف نبه مروف کی خوندان نکاره با آوای کی تام پیشکتنین مزن بخوره چیکه جبر کو بی خوندن گاو آویتنین مزن نگن گازه گر ایرو امکار بندیرو که خواه یا به هزار سالان در باز بویی بزانه آوای چند خواه یا که نار فیر ببه و آوای جیانا پیواجوین در باز بویی تی بگهین بسایا خوندنیه لو را گلین خوندن جخوره نکرنه آرماش تکچونه او تو نبونه بالا خواب دینه ده چه مروین یعنی جواک اکو خوندن نکرنه آرمان جخوره او جواک تو نبویه لآلیه دنجی دما ام تماشای زانیار او پیشنگین جواکی دیکن دبینن کو گرینگیه که مزن دانه خوندنی او پرورده وها گوتنه جواک بونا زاروکان به چالاکی یا پرورده یا جواکی تیمشاندن هر وها حضرت محمد جی وها گوتیه زانسته بخوازه جلاندکه تاگوری دو قرآن پیروز جی یکمی فرمان جمر وحی رهاتیه دایم پیوا بخوینه جوان گوتنان جی تزاین کو تزاین ده همو قادن جیانه ده پیوستیان بخوندنه هیه هکه ام بخوازن ببن مروین برومت پیشکتی او پیشنگ پیوسته ام بخوینن پرورده بدن او گلی خواه بدن خواندن او پرورده کرن من بالا خوب دنه داوی ده کسین خواندوان نه ارکیوی ناتنی همه بس بخوینه او شخور بگره نه ارکیوی اوه کو جواتا خوشی پرورده بکه و جواتا خوشی پیش بخه انسان کو یا جمروی کو پیشکتی به گره که جواتا خوشی پیش بخه شخوا واتی می پیواجی دو هنه گوتی رومت یعنی نرخ تشتكي برومته يعني بنرخ از كسكي برومت بم كسكي بنرخ بم جنگاز دبه يعني بيك آن رامانا مي بنجهين خوندكارن مهيجا قالوا مجوي وانا يا خو چگرد مناس كركو خوندن بنگها آواكرنا كسايت وجواكيه خوندن بنگها آواکرنا کسایت و جواکیه تمام خوندکاری نیجا آنا ام بین پرسین خواه چواره سر بکن پرسای کمین دبیجه چما گلی کو گرینگی ندانه خوندنی تو نبونه جبر کو مروف دریا خوندنی فیری چاند و دیروکا خود به تمام جبر کو مروف دریا خواندنی فیری چاند و دیروکا خود به کسی گو فیری چاند و دیروکا خود نبویش خویتو نبیبه جبر کو مروف
دریا خوندنه ده فێری دیرۆک و چانداخوای dibe. Pirsa duyemîn gotar li ku derê ji xwe xwendina me bi awayê gotar e. Gotarêkin sergiringiya xwendinê hatiye nivîsandin. Gotar li ku derê tê bi kar anîn lêkolîn bike. Ji xweberê jî me gotiyê gotar awayekî wek waneyeke biçûçik e, yanî tê nivîsandin wek mijareke biçûçik e, di kwîdekê de dihat belavkirin, di waneyê berî vê de jî me birbûn di rojname û kovaran de tê belavkirin. Di rojname û kovaran de tên nacî tê belavkirin. Pirsa sêyemîn gotiye sûdên xwendin û perwerdeyê ji bo civakê çi ne? Xwendin û perwerde civakê pêş dixe. Tamam? Xwendin û perwerde li pêş dixe. Tamam xwendekarê me hêja ji xwe divir di em waneya xwe bi dawî dikin ana em bê rêzimanê me. Rêziman ji xwe li ser dema bê. Dema bê çi ye? Dema bê ev dem ji karê ku nehatiye kirin tê kar anî. Karê ku nehatiye kirin. Yani aneke gava ku ez dimeşim, ez dibê çi? Ez dimeşim. Bala xwe bidê ev kar tê kirin û hîn berdewam e. Evaya serdema niha tê gotin. Lê gava ku ez tekinî bim, ez dixwazim bimeşim. Dibê çi? Ez ê bimeşim. Ez ê bimeşim. Evaya karek min nekiriye. Lê xwesteka me hey ku ez bikim. Vê nade, mana tu karê ku nehatiye kirin, lê dibe ku di demabê de bê kirin, jê re tê gotin dema niha yan jî ev dem ji karê ku hîn pêk nehatiye tê bi kar anî. Forma wê demê çi ye? Gelo ev dem çawa forma wê na pêk tê ji xwe em ê çendê kera deynin em ê li ser wana jî bimeşin. Çûn, kirin ve xwarin û ava kirin. Ana yek bi yek xwendekarên hêja em ê nas bikin bê çawa em ê li gorî formê bikişînin. Çûn ji xwe lêkera me ye. Kirde berê jî me gotibû dibe ku cî nav bibe, dibe ku nav dêr be. Em ê deynin ez. Emraza me ya dema bê heye. Emraza dema bê ê û dê. Xwendekarê me hêja. Gava gu me dî cî nav bibe pir raniya wê na ê em bikartînin. Ez ê. Ez ê. Emraza qertafa merc û daxwazî. Qertafa merc û daxwazî bi. Ez ê bi ji xwe rayeka me dema niha me got bi devokiyê çe. û qertafa me kesane a ez im. Ez ê biçim. Ez ê biçim. Tamam? Vêdekê de lêkerê xwe mikşan li gorî dema bê. Lê tu carî emrazê ji bîr nekin. Emraza dema bê, dema got te ji bîr kir te danî ez biçim, evaya dibe tiştekî de nema dibe dema bê. Tamam? Her tim dema bê emraza wê diyar dibe. Kirin. Ana em ê bikin nav. Dîlan, dîlan, dê. Bala xwe bidî nedê. Dema ku min nav danî, min kîja emraz bi kar anî, min ne ê bi kar anî, min dê bi kar anî. Tamam? Mana tu dê ji bo navayê û ê bêhtirî wê ji bo cînav ka tê bi kar anîn. Dîlan dê, emraza dema emraza merc û daxwazî bi
رايكا دمانها آلي كرا كرن وشوا قرطافة ميكا سانا عادلان أو جبر جهي أو قرطية وقرطافة أب ديلان دي بكا ديلان دي بكا تمام أنا أم بين ذخوارن أو أوي تمام جبر قو جناف كم أمراض خوكي جاداني ما إيه داني أوي يكسر از گاوا کو پیشگری مهبه دوانه بری و نادجی مبریه پیشگر جه خواناد تکسی دبکو قرطاف تکفن پشویلان یا جو قرطاف تو ندکه و ده آلی و جه خواناده ده جبر بیناجی قرطاف هم نجودا خوازی ناینی بیسانده تمام و اف پیشگره ذا دخوة يعني أوي ذخوة أوي ذخوة بالا خو بديني ما قرطافة مرجودة خازي داناني چما ما داناني جبركو بيشجر هي بيشجر جهي خوة نادي دي أم بيشجر أخو بينن آلي بي آلي دينش بقو بيحتر جوار بيزلال كرن كو منه جبركو بيشجر هي بيشجر جهي خوة نداي قرطافة مرجودة خازي تمام اونا حسبش خادجي و او تنك يعني جابو بيوستي تنه يقول تبيني بسان جبر ويناجي ما ذا تنيني بسان اوي ذخوة اوي ذخوة آوا كرن آزاد دي بالا خو بديني مجال دي امراضا خو دي داني آزاد دي آوا بك بشا كمين آلي كري از إشي خوشيناينه چماش بكو ناف ديره از إشي خوشيناينه آدو يمين تهني از دكشينم لقوري دمي وبالا خداي قاوا مكشانشي الجوداتكم جودا يعني نبها برتيني بساندن وكانك از بيجم منه آزاد دي آوا بکه بالا خو مدای بچوای من آوا کرن بهور هات نویساندن لیویده که من جدا کر جبر گوده کشاندن نده لیکرین هوا دودانی تین جدا کرن تمام خنده کارن هیجا نینی یا دمابی چیه؟ نه ازی بچم ازی نچم چوابو کد جهی قرطافة دما قرطافة مرجودة خوازي أزي بچم أزي نچم يكسر جهي خوا جي يعني كد جهي قرطافة دما يعني قرطافة مرجودة خوازي كرن ديلان دي بكا ديلان دي نكا تمام وخوارن أوي وخوا أوي ونخوا بالا خو بدل بده که ما قطافه مرجوده خوازی دانان لی قطافه نینی امن چارن دینن او جیته که بکده و ته که پشتی پیشگریده جبر پیشکر ما گوجه خو تجار ناده کسی کد پشتی و ناده اوی و نخوا خوشکات فهم کرن آوا کرن آزاد دی آوا بکه آزاد دی آوا نکه آوا نکه بالا خو از قطافه مرجوده خوازی راجع میده و قطافه اینی ادخل دوساینات خوشکات فهم کرن از بهیوی خواندکارین مهیجا و دلال کو آگاهی ما باش که هاشت بنوه و از هیوید کم گهون ببینن دو خوشیده